Aziphumela mfethu. Injalo siplan sixoxe cha. Thisinde ANC beyivathelana bani ukhansela unyulwa nini? Ya ngomhla ka4 November yakuyenyulwa. Ekugqibeleni kumele yonke lemibutho siyayithanda. Siyithanda yani ngomhla ka4 November yifinal. Ifinal. Njengoba sekuthiwa abanye sebepetsoza sebebanjwa abantu besifazane abangamadoda. Kwenzekani ke kwambutho? Hayi izinto zakhona singaze singene kabanzi but into esingavele siyilungise nje. Ufuna si avoid into esingavele sisuke siyilungise nje noba singasho ngoba ngomphi umbutho kona kuyafuneka kweyanto kwi-organization indaba yokulwa izikhali mazike zibekwe ecaleni makungaliwa ngoba ekugqibeleni singabantu silungiselela thina singabantu siluluntu olumnyama makuvele amathuba emisebenzi eyokutapulana ke ngokusekutapulane sibo notata abadala osisabadala thina silulutsha eyonto ayisiphathi kakuhle ncam kona ayikho into engayithetha kakhulu eyona nto ebalulekileyo nje into engenzeka nje sihalela ungathi ukhetho lingaphumelela kakuhle ngoba ngomhla ka4 November. Kodwa nkolo yami yabona egqibeleni yani yalo basibonisa enye into babebadala babexhafulana yabo kodwa sokuzothatha thina masixhavulana senze ubuntwana yabo ya alikho lapho nami kodwa nje eyanto ibirongo yabo ya ibe sentsho eyanto andifuna ukuxoka eyanto ibe rongo kakhulu andifuni sibe specific for kuba sithetha ngeyiphi indawo yonke indawo eyanto emibuthweni iyayenzeka yenzeka yonke masivele siyiqukathe yonke imibutho kodwa kukhona ujikelele lo oyuvele lo waziwayo oyuvele but ungathi ujikelele unganendlela yokuziphatha right yayibo ungathi unganendlela like lo mbutho ophethe kujikelele ungathi unganendlela yokuziphatha ukuze ukhetho lube right andithi ngulo walwelwa liqhawe elilala lokuthula hayi context because for sure umuntu uzovela ubuyele uhlangana basihlangana khona unyulo behlenzeka laba futhi yabo lo cancel la Highland yabo la imbizana so bekuyi real reaction real ngasikhuluma kodwa bafuna ziphinde kahle kahle uma umcancel wala iloshini into enzekana so bazama ukhetho lokuqala kwaliwe yabo kwaliwe bari aphila aba alabo anifuna ukuthi babona bari aphilayo kodwa bari aphila kwaphindwa nini la kwayizona kwaphindwa ngokuba kuyophinda kukhethwe kakuhle baphinde balwa futhi hayi mina ncoka ndikabeka lanto neyami mina ukhansela ngaphinda lo ebesifethu rof ngaphinda ngoba mfethu uyabaza abantwana ulutsha yabo hayi la sifathaya vela aqashe abiza abantu baleko flex staff bazoqashwa la ngosila Highland yabo urof mfethu ngobe ngwali cancel into ezininzi umzekelo olusha abantu abaninzi basebenza dami yabo abenafi ngenxa yebani elikhansela lo ngurof yabo hayi umuntu uqalile naye phi azabalaza njengathi yabo khaya uqalile uforamini wenyukela uyalazi sizo labantu yabo uyayazi intufeko wami yabo hayi ababatyebile inxaka ababatyebile iyo andishokayo kodwa ya singasuke sithi bayasokolisa silindile kukhetho ngomhla kaNovember siyazigqaja umuntu uyazazi ba mina ndingapi imfihlo yakho uba wena ungaphi kukhona into endihalela ukuzama like ukuyithetha bangathiwa yabo njengoba ndithi imfihlo yami nandiyazazi ba ndingapi ngoba nomnye umuntu ngeke uthi uqhamuka vela akukhomba athi wena ungwakwabani isibongo yabo uwozazi ubungwakwabani isibongo asuka umxelele mebuza ba mina ndikwakwabani isibongo yabo ngoba ngosiya exesheni elinzima likamhla ka4 November siyoqhudelana neminye imibutho neminye imibutho nayo iyafuna ukungena iyafuna nayo ukulokhuzana ukuphatha engathi mbutho ongathatha ungenza kakuhle njengangokubeke wavela umfowethu ba
uyakwazi ukwazile umama uRob ba makaqeshe ulutsha. Enye into endihalela ukuyiveza mekukhona abadliweyo ungathi ungavuma ngoba sizophinde silandele mendliwe ndifollowa lo winile yebo if bandidliwe kulobe ndimlandela mandithowishe kulo omnye lokuqhubeka impilo ingami inqako nemkhulu ngapha uphepha nje sanye inqaki lento yabona lento umzelo ngoku yabona enzeka kule ANC njengoba sithi kuyavota abafethu ngobe bekunyulwa ngolesine abantu abe against uRob babonile yabo nabantu abakanye against abanye bebenyula bekhona ezinye candidates ubonile so niyayivela ngokuzobanzima xa senginyuliwe mina ndithi hayi ndiyakwazi into enjileyo wena ngoba opposite lo wena khona kwasikumbutho eyi1 zam ngeke kube lula ngizokwazi bakanti ngigibisana ngesitulo uthe ngizoqasha ngeke uqashe ngeke unike wathi kuba mina and kuzo sensual and kuzoba nzima kakhulu kodwa ndihalela ungathi ngakhona inhliziyo siluluntu kuyenzeka uthathwe ilide ethile ithi ndilandele ngoba ndihalela ukwenza ushintsho olukanje nakanje uyazidayisa the time uzidayisile uzokulandela moso ufailile andithi mawufaila lo muntu bekulandela ufaila nawe ungathi ileader ezazingayithetha eyanto eba I know wabantu bafailile kodwa ekugqibeleni sikumbutho oyi1 kumele aba bantu bafailileyo babuye bazo edinani sibe siqhubeka siyamsiyolwana eminye imibutho siyamsiyolwana eminye imibutho ukuze sikwazi ukulwini ukhetho ngoba abantu abame bedropa sizoba senkingeni kumele sizame kangangokuba inhliziyo bazithoba abo konakeleyo vele ukonakala kuyafika noba kukomphumzi ugcine kulungile into ithethiwe kwalunga ya plus awu yamakhulu umkhulu uyavakala ngoqoqosho cha anazi wasiza uhlekala ndoda senzolavela anyana nomkhulu badla umhlobo lo ingxaki into eyenzeka mfethu kweziwezi kanje vele sakusawonisha ubusaqala lewe ba indaba zepolitics ingazithinti ingxaki esikwazi ungazithinti ngoba ziyasichaphazela umzwe nje ngosibona uba kwenzekeni nawe nake singayanga ishele that's why sengendisa ngadive deep wona uba kwathini asingendawo uba kwathini qha ke thina yonto esihalela ukuyilungisa ungathi i-leaders ezi zinganendlela ethile ndisakhula mina ndifunda leko ko KZN sekuthiwa i-leader nge-style sayo i-leader kumele ibe ne-style ube ne-leadership o-leader ngayo ube ne-style ukuze abantu bathini bakulandele uba nendlela o-leader ngayo ngoba ekugqibeleni ngeke ngingaxatyanwa vele emibuthweni kwakhula kuxatyanwa nabano naku noMandela exabana namabhulu agcine emvume ba hayi ke likhehle lethu ke yona kumboze mntam cophe yayibo nale nekhehle lethu lalwa namabhulu kwagcina kwathi hayi ngeke banikeni inkululeko ngoba bayayifuna ngoba ekugqibeleni ngokusola hayi kolo ungayitshethe inkululeko yekho in South Africa bendile clinic namhlanje kolo ndifike ngabani ngo6 kolo yamvume ngo3 ngeuthi inkululeko khona yabo yabona habe kuthiwa mandiyoqaqa bandisha yabo njengoba bebona bandimela yabo uyabonakala kulimela lapho mfethu hayo ndiyabonakala bani manxenxa lentwana enimarinated ngefodlela idlala kodwa nikhola phankolo yam ndifikile uthiwa ndiyoqaqa ivandisha uma ndifika waqaqeni ivandisha andiqaqa kwenzeke abantu abahlali i-followers ezingabi lost yabo awuqhubeka like noma ungathi qwaqwa ungasose usho zonke i-details senje abanike ikluba kwenzeke anoma zisho zonke uthini ndakhulula ungasho wangena eminyango bose uqinqa ikhala xa ingafeel comfortable ngokuzisho zonke i-details ungasho lamagama onesi mina namangxaka unesi zibani akhona ngoba kaloku siphakela ilizwe singasibili nongasiba unesi ebenxiba into enje iservice yakhe yabed awukho wrong okay ubize negamba unesi baza labana ngawaqahela xa nje ngcoka into eyandifoxa nomfethu yabo yabo ngoba intoni fa into endiyibonile i-segregation ngayifele iyawo freedom kolo in South Africa ayayikho mina sendibonile uba yikho nkolo yam yabo fa nkolo yam
bekuve kufika umuntu kuthiwa yo yezibani ntoni kuthiwa awunceda apha ekliniki ndisekliniki awunceda apha ubone sesishisela eva emko umuntu ebesemva kwakho umuntu abantu bebe-14 benongu-21 mina pha ndincede ngokusekusemalanga kwamna nami sendivusa intloko yami sendiqonda uba ndikhathele ngoba ndiyathuthuntshelwa nokuthuthuntshelwa yabona abantu hayi kuthiwa ndisazoyofanqazwa ndiyaqala uba kanti ndizokhupha ivandishi nani aba ndizofanqaza ufanqaza ndifanqaziwe ngoba ndiyothunga esibhedlela ngomgqibelo yabo nangoba bathi basazondifanqaza abandiqali weji ndiyathuthuntshelwa mna lapha andikenziwa nto lapho ndizoma sendigqiba ndisazothesta ingculaza yabo ngoba kaloku uphuma ungayitesta andizanga kuzothesta ngculaza lana andizanga kuzofanqaza ndizonaka le nto le nayo lenze ngayo yabo abantu bandingaka abamfetho bandiqalisa nakho kufanqaza noba baqale ukundifanqaza ngo-2 ya bengo-12:30 eva ufike ngo-6 ekuseni endoda uya ngo-6 ekuseni eva bandifanqasa ngo-2 ndaqhiba ngofanqaza mandibuya endahlala lo qhiqo uyadla ndoda uyadla uthetha nefowuni mna ndiselayinini uba sendizongena kwabagulayo ke ngoku sendiyenze yonke le shidi yabo yabo ndilambe apha esiswini okoko ndihleli fa hayi sendilindile abethe 1:30 yava bangena uthi hayi ayikaveli awo yava ushunesi i-hour yakhe yelantshi ayikaveli sizolinda ilantshi ke ngoncobo isentlungu intwana yam yabona ke ngoko bese ndibona uba kunzima nokuhleka ngoba khona itime la icaleni hayi belihlekisa plus bese kuye kwelokunxama yabo ubona babona ngo kuye ke wonke umuntu unxama sekuyahleka khona itime evele afika lahlekisa nyana lama time akubonayo ba ayahlekisa asukela emakhaya obetha 14 nto lahamba la time la ngathi liyakuya mafika uyafona mfethu abantu bahleli phansi balambile namakhehlekazi mfethu yabona awunakwa ntwana yami eva wena kuthiwe awuyazi indawo ndihamba ndiyohlala pha eva bekuthiwa thina mahlala babe ndihleli pha okokoko yangayi pha baye khona ndima ndifika pha ndoda abantu njengobaba abantu abo-18 17 15 sekudala bayambile yabo okokuthiwa hayi nina ndithena mva niyohlala pha hayi nathi ndakhathala okanye noba livate ke asensho ngaphandle kwebhadi ezaa zinto wena mhlokolozi izinto ndingathi yimikhuba yapha kwa-Department of Health uDepartment of Health ufike asebenza abantu kuthiwe phaya ngoweqashwa kuthiwa makasebenze kwamntu ophambi kwakhe yena uzosebenza okanye abantu abayi-20 aba bayi-15 abayeke ukuze mekufika abahloli kubonakala uba hey abajulukanga umsebenzi mninzi kanti ngumsebenzi engamele baba u-cut off ngobani ngo-12 o'clock batsho bahlale ke badle ilantshi kuyotshona ilanga bagoduke abantu sebephelile kule nto ilanje leni ithethayo izolo abaphezulu ndifowunelwa ndihleli la endlini adithi ngumntu ozidlalela endlini ixesha elinzi ngoba khona into endiyenzanga ngizofowunela ukuthi awufika apha esibhedlela ndingacacisela uba kuqhubekeka ntoni kukhona umntwana ke endimaziyo umntwana ndingatsho ndithi ungaphantsi kwam undifowunela ukuthi awufika apha esibhedlela hayi ndisuke endlini ndihambe ndiziyele esibhedlela ma ndifika esibhedlela pha bebeye kwezinto zekhempu zesikolo bebekhempele apha eBizana eMzambane so ngocaba batye ifish enengxaki ugcwele pha esibhedlela phezulu ngoku ndiyafika phaya ngaba kuqhubeka ntoni napha angacaciselwa manje ndifika mfike ndibuza yabo kwenzekani bafike bandibekele kudaba lo mntu bendifonela hayi umntwana beye ekhempini wafika watya into enofish phakathi kanye nabanye ngoku inqwaba abantwana besikolo abala so into endidala ndisho kanje la kwesibhedlela esi sithu akuyo kakhulu kweli St Patrick's hayi akuyo kakhulu kwesi sithu isibhedlela sinayibiza kodwa umntwana makaqala ayobhalisa
ubhalisa kanjani umuntu ebhinyalaza athi Senhlungwini. into esiswini yebo yabona nangoku umntwana ozowagoduka phezulu ekhangazayo uhamba ayolala wahamba ayolala esikolweni ebebhala namhlanje wavuka wayephepheni imali ebeyinikwa ndimi yoba magibela lapha esikolweni wavuka hamba ayobhala banifonela namhlanje nifonelwa around 10 to 11 onibinding disciplinary kodwa awuke ulento uzana ufika esibhedlela futhi manifika nangu umntwana apha yabo ndiyafika nawo umntwana esibhedlela uyabhinyalaza futhi antinuni la nto njengoba ebezive betere izolo namhlanje iphinde yakhuphuka futhi esantye esiphezulu uthi bino poison ifish like le so uhlala esibhedlela intwana abuchule ungcovo uzihlalele kona uma ubona ngathi so into emfethu ebulalayo ngasesizana ngasesithenye into nje bekuthiwa kungoku andikakafonelwa ndivuba wenzeka mbe ngeke ndaya ke ngoko ndawamjonga andikakazi ba kwenzekani osesibhedlela kwesi zethu nje isibhedlela ungafela khona sowufikile Amsekelo nangoma seseclinic anzoza la. Tshona lemvopheni. hayi Greenville number 1 hayi ke Greenville hayi Mbopheni. Yeva lemvopheni yabona ngoko. Tshona lemvopheni 5-star rating 5 eGreenville singabashayela izandla onesibakhona eGreenville useclinic eMbobheni sibashayele izandla angathi ke kwi department of health bangake basinakele iclinic le ya la iBizana basinakele isibhedlela asisho babasebenzi bonke babathanda ukuqapha kwaba bangasebenziyo ngoba abanye bayasebenza shame bakuqashelwa abantu bangasebenziyo kaloku phamo uyonceda abantu awuyanga kuyochitha sizungu awuyanga kuyocinga kuyocinga indoda yakho uxabene nayo izolo nawe okanye yabo ubhombisa umakhulu wakho enxa umakhulu wami ngoba wena walwe indoda yakho okanye nixabene nendoda yakho izinto zakwakho zibeke kwakho mosopha emsebenzini usemsebenzini noba indoda yakho ingakufonela ikubhombise pha ixelele ba ngisemsebenzini okanye uvala ifoni uyibeke pha icaleni usho usebenze wenze lento ayiqashelwa iDepartment of Health sisho zonke yonke nje washo umfethu yonke indawo bafethu no public once public home affairs public school public ayisingcono isikolo ngeke public kwento nje sasa home affairs sibhedlela yabona home affairs hayi ayikathi ungcono sasa yabona home affairs hayi yosho kodwa home affairs bana thina badaka lefoni ID yami benikile ID yomuntu engamazi kwamnaye ingayazi kuthiwa ngufika lo sandithi bekisani lo ufika niveke lona lo alani ngamazi efotweni hayibo intombazane efakweyo mina le email doda ngoba kusex ku ID kubhalwe female lawe labona ba ndithi veke sisandla uyabona ngizodlalela mina kodwa ndigama lami kodwa umuntu avalwe lana hayi mazange ndama iminyaka iyalingana cha uyifemale ngoba awukhona umnyulu usana kwale eJozi oye kwakuthiwa nguye yabo uzalwa straight njengolosana veka lo awundemi naye ngilosana veka kanjani animazi ikawa kanjani kwenzeka kanjani intombazana iminyaka iyalingana kwanto hayi wena ngifuna nyani nje le topic imnandi because soshaya hour ngifuna ukwazi ba because wayichaphazela nomkhulu wami ba funeke ube khona alawuthetha ngabohloli alaba bafuna isithini because ikhona indaba ye complaints ayibona esibhedlela ingayo ngwesikhi ahlala kubo because complaint isebenza iziform eziletha webhala complaint letter yakho ifaka phako ya mailbox then xa semalanga bayivula boyichisa so ngifuna mina size ne solutions ba ngathi ungazwana ntoni ukuze ipublic into ne public nje kwasasa kwa home affairs esibhedlela ukuze nohulumende asive ba into lesingayenza yabo kufanele isikhiya esesolento safe singahlali khona pha uyandawo kube khona umuntu ozosuka somewhere kanye asuke khona pha government azovula azihambe zonke abeqokolela zonke zamaphepha ambofuna yabo then efika ke la asebenzela khona abheke
Awuzothenga mfethu. Kona unyanzelo xa ngaba khona umuntu ospecial nje owenza lanto. Izikhiya sihlale kuye. Yazi for umzekelo mina ndike waye futhi angabiwani umuntu ushintshwana. Ndikenda imini kuye ome ngenye imini kuye ome. Ngcono mfethu angaziwa nje kanjalo. yabo phaya kukhona isibhedlela hayi private yabona mfethu ukhona lento kuthiwa imali mfethu. nawo Bazomnika imali. yabona ngenda hlala mina le koThekwini khona isibhedlela iArkekan sisibhedlela samandi bo Indian India liyeka ukunceda India liqale ngawe wena omnyama qale linceda wena takhe ligqibele ngantoni ngeNdiya elilakwalo eArkekan qala ngawe takhe and wena unikwa iservice yakho iba phezulu awulondi qha ke eyona service bayenza kakhulu kulenhlobo bangeyiyo ukuphucula ipublic hospital for ukuphucula ntoni isibhedlela sabo ungathi abanaki lamandi yabo kuphela banake wonke umuntu ukwenziwa sure kwakutaka iservice yakho uthi ufika nje bunani obuphuthunyiswa ubusetwa fast into yakho Cause ngento nethu sami iquality ngazi nesibone isibhedlela nava mayizunguka le quality yase Greenville ngethu siyabheda kona iservice top notch selushanga ama lift ngama double wathi kodwa asikhala yabheda nje akona ndiyaniva nisho hayi mfethu yanyani esibhedlela bakhona mfethu abantu abangancediyo bakhona abancedayo yabo ngoba nami ndiyothunga fana ndavohloza ekseni ndaya ekseni kwathiwa ngizothungwa akhala kakhulu ndibanjwa ngomnye umama la waniphatha kabuhlungu ndathi mawungcona ndiyeke ndagoduka ndathi ndiyagoduka yabo yasenilanda bube ndafike ndathungwa ngomnye umuntu ke yabona uba yangumthetha lo wanithunga kahle ke mfethu engcokolisa mfethu kahle yabo ya bakhona abantu abasinene yabona umzekelo nangose ndifake idrive ngondiyabisa uthola usanda fika yave yaqhoma idrive yafoma yo bona wanese unukane wathi manje yiyeke yabo ngingawusayifinisela andive ndihambe uthi uncedile kwami esenikhathele wakulala la ezanguba zafaya ezinuka into ningayazi yalala kaloku vanco ndalala ncoka yabo ngose bendibandishele sendeni loqirha ndalala hayi nenye into ekumele basincediseyo kuyo kulento yesibhedlela saseBizana makuyeke kuba ugqirha ebusuku kuzosebenza ugqirha besebenza emini kanti abagqirha abangaka abafundayo abaqashwana ukutheni bangabe yi-15 okanye 30 okanye 40 yodokotela lento kulinda udokotela benceda emini umele ahambe onceda ebusuku uzohamba olala aphinde ahambe onceda i-hour aphinde ahambe olala kanti abadokotela abafunda imihla namalanga abaloko bethwala izidanga abaqashwayini uthi umuntu makancede ke kwakufaka eyanto uthi hayi andiyifundelanga kaloku lento umuntu ifundeleyo i1 ke clinic ufanqafanga i1 ngoba mama ke mina shembehlele nika amapilisi ndine TV hlele nika amapilisi uyo wafanqazayo nguye kuphela hayi wena nyani ndiyavuma zikho into ye-pharmacy ezikhalaza ugovernment umzeli nale iyaqualifya kona into ye-pharmacy enzisense ezikhalaza government umzeli uba ngamapilisi umzeli njengomuntu wamehlo uda mna ndaye nohamba ugqirha cause bendisiya phaa vendikhonza ekliniki niento ezibhotyozayo ayikhona into endinikwayo ezonceda emehlweni bomezwezi zove zibe ndisabawesa amamehlo ayibhuti nanto esinayo kuphela yabo bakhona abantu abaninzi vele abaye basho uba amapilisi akekho okanye ubhalelwe into prescription ntoni kuthiwa hamba link xa ufika phaa incima mna ufike uthathe yabo kwezinye uyabhatala kwezinye yabo ubhatale kwezinye khona utata phaze kuthiwa nguba utata ugama kodwa oyephetha phaa ekliniki waqala engabhatanga wagcina sephetha owatata wayefika esibhedlela okanye ngabo-6 okanye 20:06 yena uyaqala uyasebenza ngo-7 kodwa befika abanye yena uqhuba umsebenzi wakhe sewapentshelwa ngoqhuba umsebenzi yena ubewuthanda umsebenzi wakhe utata ugama lo besenezidanga kwayena uqhuba umsebenzi uyabadlulisa abantu bazohamba bahambe boma la bazoblokha khona ke sebelindile ilunch ezezilindwayo ba kusadliwa ilunch yayibona mfethu owamntu wasithe savula mfethu ucofa ifoni mona kuthiwa yo silindile ke thina silambile abe
Ayethu kucofa fona kuthiwe chu kamnandi kanjani. Uyava? Seyigqibile ngakudla wafona wagqiba sambona uba ugqibile kufona. Yabo? Siyanqonqoza uthi ayikaveli awu. Yo! Ivele ndangayazi Ayibese sebenzile abantu abangabi. Lo mntu kade sebenzisa abantu abangabi. Yakhe sebancedile. Ayo bambalo nobe besabe bathathu kwashayela. Ake ndangena yeva. Ilathi fayishanga 512. Kodwa mfethu sesancedwa ngobani mina ndincedwe ngo3. Abaselanga kakhulu beye kwi-tea time ngo-10 sekunzima ukunceda abantu. Qale ngo9 kusebenza. Ake ndangena ke khona ehospital. Ewe ndazibona nami bayishayim ke ndibe rongo ndiqhutyelwa ulaka. Mina neyanto mina mendigulelwa ngumuntu ndimsepha esibhedlela engancedwa kakuhle neyanto mina ove ndifike ifoni yami seyi-on. Sendihamba ndafika ndidona ibhizi ndithi hey nizomnceda nini lento abahleko nesi ndithi angcono andithi uyazibona kwabuya izecurity kwathiwa mazinikoleke ke kwadelethwa zonke ezo messages kwathiwa mazidelethwe ndathetha nomphathi futhi ndam-understanda naye umphathi baye koba ngathi bengekho wathi mhlawumbe ndidinga uncedo ndiye kuye straight e-ofisini yakhe Ungarekhodi. i-ofisi kamphathi yabo bengathi akusetyenzwa phaya i-ofisi kamphathi yabo phaa kubhaliswa khona ilo amakhadi ewe phaa ezitulweni udlula ungene kule passage ungene ngapha ila iqalene ekoneni uziyele wena phaa kumphathi uhambe uyoba report apha uthi ngicela umphathi ukhona umama ongumphathi phaa uyavela nakwezakhalena ufika ukuthi ndifuna umphathi ubani boba bayabhalwa nokubhalwa kwezinto zabo ubani akafuni ukundinika i-service delivery le wayiqatshelwayo wangixelela kanjalo futhi natsho nathini i-service i-service delivery yethu kunyanzelekile uba masiphile masingafi masincedakale esibhedlela masiphephe yayibo uyapha kuye uhambe uyoreporta ba ubani obeyanto yokumane uyofaka izikhalazo phaa intithalange ufika ucele yena straight ume ukuthi akatholakala okanye naye mhlawumbe okanye akaka-understand ukasuke wenze ngezinye indlela andiyazi ke le yaseklinikhi because akho nto elimazi lo muntu kangakanani oba usuke sesuka esibhedlela lo muntu lo kahle feriwe la uba nizomnika amapilisi athile nimthini sebeyixelele yonke into ekhadini baphinde barhutshe inyama hayi ododi nosifakazi bagodukile bona khona omnye ambosifokazi lo mhlobo thale kwamana toto naye bekwaziyo kahle njengami yabo xa yena ukwazi efezona efethu bajikile ke bona bahlala bayoyenza izinto zonke izinto xa ke kuya ngokuba ndiyakwazi andikwazi abona mculo ke ndathi hayi funa vele dlala nomakazi kwela cala esibhedlela ayozonivalisa la bese ndikhathele yabo ngoba ndiyabona uba umuntu olanda umuntu wakwabo umuntu ongumakhelwane bayazana vele kuthethwe naye awuncede lapha meza nabantu bazokwethiwa ukuba kanti le nqawa yaqhamuka seyimanxeke kanje kwenzekeni hayi kodwa ewe unayo umeza ndiyavuma unayo umeza kodwa ungakwazi vele ukumnceda umeza kha uqala unceda abantu abayi10 umeza bengo11 umcelele futhi wasithi mna sengikholo ngithi into engazaziyo ndinendlela ethizile yabo umse ndipha iShoprite wakasithuntiso umemeza ndipha iShoprite ufuthi wena uzomulayino eShoprite ndikesha pha uzomulayino wena akukho lula kodwa akushiyani babobani abamile line noma bobani awususa lapha wena kunento uhambe iyenzeko okanye singathi okanye sisigulo sase-South Africa so kanjalo idisethi nangona singakalazi igama ngeke umulali usikaholo bagcola kanjani futhi ngako bazastutu onyanisile manje uya ngokwazana pha for example ngobe ngikade ndizwe ezilalini khona umsebenzi wokuthela pha ndamfuna ukuyokhipha imali cha ndibalekele i-charges ebhenki eCapitec ngifuna ukuyokhipha imali phandle ngoba ishubile ngoku ne
afike nayapha kontombazane ndiyaziyo engusupervisor Shoprite Wayiva afike napha usupervisor ngifuna into kanje nakanje imali engaka Cwele Shoprite kugcwele Shoprite manje ndiyifuna ngifuna ukhipha 20,000 bo cashback kwathiwa ilimit cash iphela 5,000 hayi ndafika pha ndathethi nawa ndidlulisela kumanager kuse awuye pha umanager ndafika kumanager wathiwa manager hayi ndiyamazi ndabizelwe office phezulu Oveka simile uline ndina pha nime uline yalo mina pha ndafika pha faka ikhadi ashaya ipin zaphuma izigodo nemuka ngayibona yabo ndiyozinikela officeini mina Yebo. andiyime line shothi singathi zizilokhuzana sisifo sakhona futhi nokhalazela uline xa ngungungu wakho yabo xa uline isebenzela ayingendo uyeka ndibakhalazela abantu abasebenza futhi ke ngoko eyona nto singasuke siyithethe konesi base hospital abizana sibashayela izandla aba bazaziyo ngwenhliziyo yaba umsebenzi bayawenza ndike ndibone bakhona amampondo akuthi pha phofu i-remix namaXhosa kube khona nabezulu oshem nabezulu bayaqhuquzela yo babona abakhaya ndiyabona yo bazazi babalihambile abafunele siphinde sibonge namampondo namaXhosa awenzayo umsebenzi wawo wena izame nani manje nixelele oshoma babeni bangeka lo kahle la sizela ukuthi ngoba yenye imini mosowuxoshwa emsebenzini uxoshwa wedwa awuxoshwa nesininzi mase kuphela umsebenzi ukuphelela wedwa kanti esasibhedlele siyasiright kanjani for i-service singayivala yonke ibhizana kwa i-Greenville ngazizemva sekunceda i-Greenville isibhedlele esincane nansi i-lift kwamna lake ndangena pha ndithi kuyenyuka kuyehliwa kaloze sihamba pha sipatrola sithi kwaze kwakuhle isibhedlela nje bese sihle masiqhubeka senze i-service enhle for sure vele mfethu la sikadla kamfethu kodwa xa usazibilike mfethu lookfish nawo konye lingqale kuwe uzobalekele lidoje bakhona vele onise sibaziyo abanye bomeza bethu bahlezwe ezinhle banenhliziyo ezinhle bayawenza umsebenzi wabo bese kukhona laba ugabadiya ke yabo abathunisa uking bahlala kube 2-3 hours nani base hours kaphezulu abantu alizazi base hours kaphezulu yabo wathi usihleli pha ngabo nawe ne followers ngabona umhlokolo hey seyinje hawo kahle umuntu uzeyisuka kudlewa zindwala kakhulu nca ezindlela ke indwala ejele uzoba yini uzobuza bawenze hayi lana yami alamavoma lana onke ndoda ndingukhankatha pha kanti le nqawa le fekile phephe lebhoma aliyo le ifake yabo asekufika inkosi akayazi kwayona ubabuzilo ke wacela kuthiwa wena ke lusanda uyalithi uyayazi indlela uba kwenziwa kanjani bekutheni ungathi masifende fa nawe ngosendikhiyekile ayikwanyanzeleka mfana wami anikhale manikhale mapolisa beselapha kwawona sela ingxaki yazi ba intwana man intwana le mama akayivumelanga yabo uta ethi yona tatomkhulu ayivumela hlala notatomkhulu ayihlala nomamayo ayibonco yabo yona ivunyelwe ngutatomkhulu wayo wathi mamayo uyazi ba ilahlekile yabo ukuze ndibanjwe yabo kahle kwakungafunwa mina kwafuna sosotu lo balekileyo lo ke mase ofa kuthiwa uyincibi ngolwasikile umoya yabo hayi kwanyanzeleka kuba yawo indlela ngiqinelwa ngansithana ngeke baphile nigoduka ngandiphene nibelibona ekhaya ncoma lo nco elafika fa feke esitokisini khona ikhehlekazi kuthiwa nguMadlamini lela sekhaya mfethu othixo nguMadlamini wama uthi nathi hayi nami udla wakhe bekumunca hayi mina nyanda ngixelela lenzo kudla wakhe bethu bekumunca ndoda akuthengisi usokwazi isitokisini
Lathi manje ngicela ba mama ukudla kwakho kumonca. Ndiqale namapolisa. Nafethu pha. Afa ngolesihlanu. Lesihlanu ndathi manje idlalelwe imuncu lento le. Lesihlanu nangadla umgqibelo nangadla. Sesitoksini ngo. Sesitoksini ake anivemi. Kawuza. Qaleke. Utisha indiqaleke njulukile zizamanzi nya. Yebo. Lesihlanu umgqibelo ngoba nabanjwa ngabothu. Ya ngabothu. Yabona. Lesihlanu. Ulesihlanu lana yami ngathi lusu. Ngokuvalela umuntu koba fa. Khona indawo eziborana. Angayi kwamazenzele baba yami. Angayi. Andise sesitokisini. Andincancazeli, andithandasi, andithanda. Yabona masewuthishubile ngco. Yabona masewuthishubile. Yabona lona masewuthishubile uNkulunkulu yamkhumbula ngco. Thandaza abakayite. Usukuthi bawo nikhi. Ithi uNkulunkulu nguwe lo unganenza lelo nyanya. Manje lento. Nguwe nyana ngeke. Kwathi ngecawe kwathi asiyofota ke ngoba. Yeva siyocharge kahle. Endasho nathi yabona ke ngosocharge. Andikhoduki ngo. Kodwa yami ingqondo ithi mandivuma lana yagoduka. So no way nje. Yabo. Kanti ndisaya ecourt ndisawubingelela ummeli. Yes. Yeah. Uveze dabeni. Esasayobingelela ummeli ngco. Ongathi ndiyavova ndane yami. Ndifike ndiyeva Ungamizuzu mntana. ebhobesina kubandike lapha yamfethu. Ndinxibe ijini, ndanxiba nje Oyster. La ngaphansi ngibile iskepa la esi1 esinye ke esefomena lesinikwe inkolo. Sisokuphela kubandani kuyabanda ndiyoyika. Uyava? Julweni manzi joco. Kodwa njulweni nezandla izandla zange ndazibona ziconsa. Ezimhlongo yamini zaziconsa. Isoyika. Icinga kwandi yakhona. Kunjani? Ngoba wathi mayingena omnye umjita wathi ndikhathele ikalpetse engathi nani goduke. Kaloku ikalpetse leli mhlophe eqhubile. Izengikhathi isafika ke mina nco. Uthi ngcono ke wena. Phela lo kalpetsi iyo nje. Uthi ngcono ke wena usuka ngaphandle. Mina ndikhathele ikalpetse mfethu. So. Yena kaloku thina sisukile esitokisini siye court. Bona basuka efreezini baye court. Thina sizosuka ngonongola wole esitokisini senyuke sizobala lapha efreezini. Prison ya. Doyiko kwabani ngoba ndike nibukela iyiso. Kaloku Lockdown ngithi. ugcwele yona yabo mna ndileyanqonde izo. Angayi pha. Yabo. Kuba Papa action. fani ndiyofinyiswa emasimbeni ngobuso. Soyibeza zilo avela yabo. Anayo ke mina futhi andisho uba ndizovela ndiboshele kwayila. Ndithi ndiye Flagstaff afunde khona. Mina benzazi bomuntu mayiboshewe ngcoka uthathwa ase Flagstaff. Kanti hayibala. Awubo uqala ugwethe qala before encoka hayi siyefa ncoka siye court tefekte alright so Awuse konya. siyahlale phansi yabo bizwa abantu ke ngoba mina lisawubingele lo mathi lisazohlala 7 days ndibese ndibonakalisa uba ke ngoku ndiyayinika ivele andiyiniki isicelo sayo ehambe yokucalela ibheki kuthiwe hayi sajole yamali icalela ibheki ukuthi uba siyasivumela isicelo sakho noba sisivumele hayi kusho ke ncoka bandi orize ndihambe eva sefrezini ke ngo eva ndibona uba ndiyaboshwa nyani lapho uqale kuyinyembezi ke ngoba
boshwa nyani no hayi uyobasika ngaphakathi ngolithi Thixo wami wandenza umadabule ephaya madoda wandenza umadabule ephaya ayisiye fasike zikhulule uma okokozala ke mfana wami izandla senhlo ushaya insuku umezwe kala ulibetha moya hayibo itafile lizikhathalele lishobene liyekile ushaye unyuka sithathe ujazi impahla sizinxibe yabo siyevala njalo ndovalisa ngubani ndisivalisa zonke andazi nomva ke ngokubalekile yamakazi kubaleke yonke nami sidlela lento yikani yayondithukile nco kusemalanga nco sibe sinike uniform va sinike Colgate sinike isixuku sinike i-toilet paper toilet olabona ba sedanya wena khupha ngetolo ndaseshe simayema yomo ngeungalili nco ngoba utayema kesengava zakwela into esikhulu yomo kuthiwa ungalili usikile abantwana sekuthiwa ndimi enzile abantwana kodwa yonke lena seyikuhlokoloza yawo hayi vethu esingene fa kuthiwa uma usefa ke ngozothi ndithi kuyabula ukuthi umuntu yenzeka afela isaya fana ne yabe sineke ukudla fa emalanga vele ukudla kunjani omama Dlamini kunjani compare ayo akuright kwapha mfethu akumuncwanga mfethu omama Dlamini ayo wakumunca sitokuseni ndamxelela kwamama mfethu semkase singavani andingakudli nokukudla ukuqala mina kwami ndangadli sitokuseni hayi ndangadli hayi jele nami mandifika fa hayi kwamandi amashita kwamnandi ukudla noba kwamandi hayi into yangaphakathi mfethu yonke into ibimnandi pha komfethu yabo cha kodwa bendikhumbule ekhaya yabo ekhaya bendikhumbula ntonami oqala ndivalelwe la andivemi intsangu ndivemi ilozi yabo andivemi intsangu ndivemi ilozi yabo nakho yolozi ivema kwelo xesha yabo ngoba namavisitha mna yabo anamntu ndimfonela ulokalo wena khona bali number wena ndithi ke into yomfonela yakho azifike baba hey ngabofisa amajita fa yabo shothi ke ngomfethu kuthini mfethu kona amajita mina inceda fa khona umjita kuthiwa ngosibonda kuthiwa ngumzi wase 5 mfethu yabo 5 ndawo ne5 khona fa ngaphakathi kaloku nina only 5 yabo omjita mfethu bebendiphemisa mina mfethu yabo bendinika zonke izinto abazityayo bendinika o-AP omjita ngasegabetshana aphelele coffee wasegawatshana yabona mfethu wathi sothi ngasegawatshana ndathi mfethu mina ndihlala nosomthofa solo ndixelela ngegawatshana ayabona mfethu o-AP mina mfethu wafike bandiphelisa mfethu namashita sefo yabo nokilimanjaro nayo ufanga phakathi mfethu nayo ufuka ndiphilisa akafumi mfethu yabo hawu mfethu mina bencima at least that's what ngafuna uzithola uthini booking njengoba limbuzi buphi uchilo ke namhlanje okay baba njengoba ngeke kwezinyanga ebekadephi nisivele straight buye ngabe siyafuna ngathi besiyaphapha mfethu amhlokoloze zembambele endwane yo ama-great jail funde wahlonipha ndoda kodwa mfethu hawo pha ngaphakathi akho umuntu ahlukumezekayo yabo mina bendike ndive kuthiwa kuyahlukonyezeka avele yabo pha ngaphakathi awuhlukunyezwa yabo pha uma uhlukunyezwa even uhlukunyezwa kulo muntu uboshwe naye yabo uyakwazi uyithatha uyidlulisele emapoliseni yabo even uhlukunyezwa le polisi ukhona umuntu upha kuthiwa nguJakes
othetha naye elopolisa nalo liyagwetshwa linazi zohlwayo zayo fanele lehlwayo yabo yabo yani thina sibukela kuziyizo yizo so ekuthiwa ayikho yonke yana akungayikho Westville like ilona jail duma kakhulu Westville akungayi Westville hayi vetha ubani ngakayi yabo ngendithe ayishobi ngendithi yashoba yabo kodwa singasuke okanye wena ndingangena ngemlonyeni singasuke sithi mhlawumbe okanye la correction service le stage sokuqala yabo mose kuthiwa nyane okanye mhlawumbe okanye ukuyinyaka eminensi uya next staff constant uyaguqa eThekwini uphinde ubuye lapho uqale ngakhona uzowela eBizana ngeke ungahlukumezeki uzohlangana namakhaya lada ezokuthethela enye into muntu waka ngeke ungahlukumezeki khona la correctional service le he baba yami wakhona ezinto zakhona inombolo yafika yabo but mongayazi ufika uthi fana nentaba mongayazi into yentaba unkinqile uyeva uyoxela wena wayihlokonyezelwayo ngeke ungathuthunjela hayi baseleka lo yabo yabo yeah kusho okanye eyona nto singasuke sisho ewe uyakwazi ukuphila kodwa ndingasuke ndithi mina uyakwazi ukuphila kodwa akuphileki ncamncam ngoba kaloku andithi la uhleli la sengisho uhleli la kule ndlu eyi-1 zikhona ezinye izinto ongakwazi ukuzenza bana yabona okokuqala yabona mfethu uma ufayijela ikhona laxesha lokuba mnandi ikhona wena uma ufuna ukuba ube mnandi uwozenzele ubumnandi ufana nala ngaphakathi ngaphandle qala ngaphandle awuvalele une-freedom yabo but ibuye ingabekho i-freedom ngoku-exercise ukuwabhaqa ubhema siyakhala uyabethwa akuvumelekanga ukuba ubheme phama siphumile yabo even ubheme iluzo uyivemela ngaphakathi nakho yabo Sithina nakunqalo wesesiqoba phasa bona ukudla ukudla umnandi awakudla kuthathu akuthathelwana ukudla lion KFC hayi akuthathelwana ncoma nyani hayi king awuthethi nyani king akhomba songaphandle ngoku ndingaphandle uxelela inyanda ukudla kungayasa kubona awuthathelwana bona mfethu nakhona umthitelo kuthiwa ngusemfumeni naye endandiboshwe naye yeva bona nobazazi lento yapha iyafanele esintabeni eqapheni xa ndiqondibuza into yasentabeni ngendixelele straight lento le yenzeka phaa lenisho bana ngada phahla ukukhi ngathi hayi sakusabathatha aba KFC yaba ngada khona ezinye izinto hayi vetani ndibambanga qandisa lencese silona yabona ntwana yam yabona lelo isho ingxaki ungcingisa khona amazayisa yama-Ethiopia eboshiwe nawo ebekafike no-5 liter awudle ndibengiqonda uba ndiyawurhalela ntwana yam yabo qango wakhe yabo umntu kufa ngokuthanda kwakhe yabo uma uzondithathela into mna ma ndisuka ngondiboshwe nawe ndisuka ndiyokumangalela uba ye uzibani undenzele into isikhwembe sakho senyukela uvumi phi phaa ngaphakathi yabo iyashukuba nkuluwa yam yabo hayi yabo nami ncuka uyeva ncuka beninayo iyatheory uba phaa ngaphakathi obvious into yakho yayithathela yabo but njengoba ndifika ndibona ndabona uba ayikho le nto yabo lugogo kaloku kwelicala xa uthiwa ma uyohlamba phaa nihlamba kanjani welo cala hayi ke ezo zezafana ungakuwena uyeva hayi azibafama ndihlamba qala ngamandiya ayohlamba kuzabanina bayohlamba kuzabakhulula bayohlamba bagqibele inkulumo ngumthetho yabo ngekalo sibesibeza inhlasilawuli naye engasilawulwanga noba ungasitasawula ma ungumninawa la ngafakathi hayi ndiya ndicingayo
Xa ngenayo itrust lawo. Awulento. Ayasho sasuke sithi hayi masi uhlobo ukhona ke ngoku masike sibulele kakhulu sizoba naye and sisazophusha. Unkulunkulu umbona uyasebenza ke. Sisazophusha kakhulu sazoba. Ya nabasekhaya basebenza mfethu. Abalahlanga la. Hayi balathe. Hayi awuthi afuna inyanjini siyabulela baba bencedile kumkani madoda. Hey, umthetho bengekho for you. Hayi masibonga. Hey plus nyani. Yo, ofatere pha. Yabona abancoka. Ndabe ndagoqa sister. Iyona kufika ndibona isister omhlene xa ungifatere. Ngemna ndithi sister kuthiwa ngafana ndithi mama ndithi ayithi kanti kaloku ndiboshiwe. Wathi imizwa ayiboshwa apha. Imizwa ayiboshwanga ndiboshiwe nyani mina kodwa imizwa ayiboshwa. Ayiboshwa yo. Ayiboshwa. Ingxaki esasilenda yiyo. Basathona. Yashe mina abantu abamboni ka ingawuchazwe njengami kodwa ya yo lot Hayi ngazi kumlalo. Hayi baba umuntu osazohlangana naye kwala idolophini ezithengele into yakho uthi hamba siqhubeke neyanto lapha singayilungisa lena. Yakona nyani wona king uyashiba vele amajele vele amanyawo sango experience kona olockdown oyizo ngendlela wena ubone ngayo experience ngayo bathi babaxe kakhulu ba hayi mfethu kahle baya actor fa yabo nambe ngicenge mina ndangicemba ncuka mandifika fa sizotatwa yo yabe ndiyofakwa faya uyabo kanti hayi fa mawuzazi ubundawuni iportion yakho yabo udrop isoyephi inyando esebonso uyisa esepho kanjani baba bayifuna uyisa fethawa Uyisepho twehlapha izinsizwa zodwa kuyisepho yabona eyalo okanye ndingathi ncuka mina okanye yenziwa okanye phakwabo sebegwetyiwe ngoba phaa mna benikhona ibingakazenziwa into ezinjalo zenziwa le kwe-trust level le koma apha echelona la ungazophuma ngomhla la usazophuma uyaye ngoba ngozothi mawuphuma uhamba udadla ngenyini uyabona ke awutsho ikhona inkulumo yami yakandibalisela ithi inzole ke hawu yaboyithithi hawu imali idlule vatshana yaqosha zasifuza ngeyomini kasifuza sonke sani basafuna ukufika nasenobeka kanje ngenyini ubeka ngiqala uba andisafuni ikalela kaloku ndayivaqe idonsa lentwana yapha kaloku kunozibanibane pha ngoku ndiyayibuza uba hayibo ndoda ndakubona ukubambile umntu ebozeni uthi umgodile ukubambele inxavenabenzazobuza kwamna ayiphanga kwam oyibambile lena enkulu waseyithumile ivuya ibambile masifika sinothi eyi ntwane yam masifika ye ubambile indoda kaloku eyibona noba ike ngamodela kodwa uyabona ke balena indoda le yabo eyibambile masasimbuza ke ngoku uvele ufike esixelele lena uba hawu mina lapha ngankona mangiboshiwe sasengibhebha nami ngizibhebha ndithi uyaxoka ke wena wandoyikisa nyani nami ngondiyafa ndineyanto uba izokhala mhlokolozi ungena emnyango imarinate yabo umzekelo abantu abayile ukhayletho lwala asensiwaso leyo kodwa wayesithini yena fakhona ibhayisekile afike uyishop ayikho kwayona baba indaba zebhayisekile ingxaki into engaphumi engqondweni nami ukuthi lana correctional ntoni it's not a correctional service it's not a jail it's not a prison intoni ingxoxo correctional service evethi ucorrectional nina ingxani nibona ucorrectional khona iuniform enje baba
Lela linxebile. Ayifani neyasejele. Yeah. Correctional. Ayifani no-correctional. Ayifani. Eyapha u-original orange baba. Kaloku zehlukene zami from Yabona- white khona yabona yellow baba yami. khona orange. Baba uyaxoka azikho i3 Sibesoliqhwa. Zingabi. eze white ngoba pheki Uyapheka. u-orange baba bagutyiwe sebezovuma sekudala wazola amajele ive yabo sebezogoduka banxibe bane u-correctional awu banxibile uyela u-remind baba basazogwetya bahambe basaremindwa kahle kahle uyayibona neyam Wasaremani? yabo basareminder basabuyisela umqondo kahle kahle Benzeni guys, it's like amagre. like imeda kanje imeda kidnap khona abantu abanemeda pha besilinawo abane-kidnap yabo yabo baba efethu yabo umuntu mayikubalisela abanye bade balile inyembezi mfethu Aslanons. Angazi noba Yabo. zendile, angazi Yabo. noba wayenza kanjani. yabo angazi ebengazazi uthi kanye amenye wayiplakile yabo Uplanga kahle kahle. yabona ke intwana ezinintsi fa uthi uma iveka le ntwana le inhle mani umhloko lo inhle for le ndawo ihlele kuyo yabo ayifanelanga le ndawo Simvula ngale. yabo hayi ba inhle yabo like ngono yabo ayangonono okhumbula siyepha khona umjete nambonayo loze kuthiwa yena ukuneloya kwathiwa basazobe Yena ijakhethi emnyama nentsebe nje. amjita ke uzothiwa uzobe uyathethe